Yahoo. Pada pagi hari ini saya beruntung sekali saya bertemu dengan Pak Edison Jega Amalewi. Beliau rupanya luar biasa sekali. Dia memberikan pencerahan kepada saya berbagai hal tentang kebudayaannya, khususnya tentang marga Jega. Anda mau mendengarkan bagaimana perkembangan dan dari mana asal-usul serta penyebaran marga Jega? Jangan lupa tonton dan ikuti YouTube ini. Saya sendiri baru mendapatkannya dan begitu banyak informasi yang saya dapat dengan Pak Edison Jega. Saya beruntung saya bisa ketemu dengan dia. Ayo, kalau ketemu dengan beliau, jangan sia-siakan waktu, bertanyalah kepada beliau. Semoga semua informasi yang disajikan di sini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya masyarakat Nias dan marga Jega. Bang Edi Amalewi, saya mau tahu, penasaran sekali tentang marga Jega itu, karena katanya itu dari bersaudara dengan Jeboa ya. Nah, saya mau dengarkan ceritanya ini sedikit, walau hanya singkat saja. Baik, terima kasih Bapak Ama Prestin, Bapak Nata Alui Duha, Direktur Museum Pusaka Nias. Dengan segala senang hati ya saya akan menjelaskan terkait dengan hal itu, dari mana asal usul kami marga Jega. Marga Jega ini sebenarnya bersaudara dengan marga Jeboa. Di situ secara bahasa daerahnya saya tuturkan ya. Iotarai fabali kemayai moroi ke duada la foyolatio. Duada la foyolatio adreme darua nononia. Posisi duada la foyolatio wasia ia. Moroi bazi dafara talifsenia. So dalifsenia hinau manofu gabua. So silale ba moro misi to lahemi ya ita Bapak FG Martin Jeboa. So silale ba kare alasa ya ita masese. Nah, ono duada la foyolatio Jeboa i darua sia sanaya luo. Basiaki kirahu telu. Maubunia khzidarua da hasa-mesa. Ono gerahu telu samesa, ono sanayalu samesa. Ya iya zama terdoi. Ono bazia sanayalu ibe tei moyo tugula nangi. Maubunia khononnya siaki gerahu telu ibe tei moyo tuha gafuha. Nah, sia toreba laraga talu danoi. Siaki moyo tuha gafuha masih bermukim balaraga taluni danoi darua hanya nono matua samesa nono alabe ono matua labe tui sega matu Jeboa ya, sega Jeboa ba ganetenia hele Jeboa basogi dari fisera alabe elea wanika Jeboa. Dah dan yang nihal baluku zilibu atau dan yang fasibaya madu zilibu ba madu Jeboa madu sika. Nah, ira si darua rega aki ono matua sega fumahele hasara dedera faidronga wa a buara moroi ba dalu ni danoi si fau si efa berdana si efa ngawawa si so gama kaita kera anyaira. Eta balugu medrefa silale misieu talifusenia medrefa daa silale ba duri balaki nyawa ili duro sapa motua isilale misieu yezi fau basi faberdan muda fagabale ira dua masa siga ba kemadugea yawa ono salu bongi gea talifusa aforelu gea ga akhi ngara da fagabalira zilibu mekino balugu zilibu gai falau sara kan izai so gai davulu ada sona kinia unu alabe ihale ane dua ma hele davulu da siruhnya morui hijau iya lau tutu le khau ya da awata oke tu o sisi mana wa ke maba ji faberdan mon faberdan mar zikatan jadi
tenya pun balugu dawele. Jadi so nakinya uno alawe ihale naki masaki migeno ate da eno vo omunam dua masaki hele. Makelo double. Jadi falausa dua masaki ya dua masa ya ni migeno balik sega ya. Jadi double dagi balugu double da noi hale naki balugu metufa. Ada dania ya ira si hulunu lau fatan da. Ada dania badaluni da no men atoni hasiraya badalunu. Kan dua wa arazo badal sekali balik. Badaluni da noi madu sibo fuma madu Harif. Balugu samene bau badan madu harif balugu tuha badan madu sibo. Kan ya ira jofona mo fasiro huku hada laraga dengan futraku. Laraga talu danot laraga ba futraku talu danot futraku laraga izai utohug mea ira si dau fada si fa kelompok da fau ira mufua mangalui utudru mangalui I Sida fandan mege jega ngabawa sega mege no ngabawa sega fo mahele ba sapua ngabawa mitrufa sapua ngabawa dabulu sapua ngabawa zilibu laura falau sama berarti adalah fotira si Efa berdanemu fau ira misiu lahin heri nasiat misiu lawa mifna lahin nasi bawanatu la rugi siu la rugi misiu sazinga luhazo bangal ngali kuturu dan wahulu ira dan ya lawa misi kaya ba keluarga besar mealuira Winsra keluar. Jadi minu asis sila ira de lawa deni hamisi betaana habis nata sawa da hamisi babu ibulu gawa mabulu pinu wa ini fena. Ta amatunesi kerasa tua ba laraka talindano. Law minu hasara de dera no atau genia si kaya ba laraka talindano. La maneh ira satua. Bermino idena ami mi fadegi ami misi ule salamia. Hiza tenga pa ubusa na hadiah kami na luma pada situ suami mi fateng kema dubala sangu pak kema he fabu de he famu sede si mana kema mur raya padagi ma fateng dubala dengi teng wangu pak kami ada dan menu hasara de dera la usara ba samu zama samuza inut las utu si fitu lo si pawal boka si fitu lo si pawal luato la muiret dan ofet ira si utanovi si mana me abu atau di Israel di bakaba cerita kitab suci kau kerata alabi fefi so sabu yura pata uri fura si tola la fazawa bara fakakera fefi fugo ketara malu mo ira misu meno manaere duo si tou la rui gai zinga ane luhazo bu muara ira ya dana ma luha gafia no fawaha ngafu dongu akar-akar bakau ya si mana lagi ngafu ni fagoi sehingga abu tur berni fauker atau no alabe abu zo noro fefu haratora ada danala fakhuli ramira nyawa la ila bubuhil sugi subua ya wata lawa iutura ada dan lalu tahuli temire nyawa bang kabirabu ya ya dan ayawa hili doraa malah foto hili dapalo walau hili dapalo wate bagi tura ada ui fafali wewe tapalo sufanita ada dan irugi dalau hili dapalo mazu hili doraa ma hili dapalo ya di dan toi pubu hili dayawa ya isolin kira ba lokasi lentera harapan jadi agak mai fui la hauge no sera batau no la fakai hapo la fanahia berfa kelompok tahu jadi lokasi sekolah lentera harapan da anu yawa bada di situlah di belakang itulah sekitar itulah apa posisinya dulu itu lokasi awal ya dikaji diteliti nah meno la hauge no sera la fakai hapo la fanahia la hauge sino mai dola katro grifu tadu furi no sera masing-masing ya zamusana ira ai fadal samu zama itu hatu rade fi wara fili waluwa ufeta ira pada uwa bema wabua ira murus raya dene soba catatan kedua dan sarangaheun aeuneu ngautu telu ngafu melaru kidal
memang ngene iram fida iram waktu pindah dari Laraga dari Talo Idan Danoi, Malemisia ba Kilidora Kilidora saranga heune ngau tu telu ngafu 1630 ya ya mereka pindah di sini. Meno felewawa luwawa to hari bu sama lalafi sama lalali di mana huru gudu boto gadulo fa fuga gadulo batitiba gadulo na huru gudu fa fuga gadulo batitiba Gadulo na huru gudu titip fa fuga gadulo batitiba gadulo na hadia ba so istilah dah tu ba eluhannya alua batu toisa ero si ulebongi dania bapa ama Pristin a oi fa ala alai raina a oi fa ala alai zinebu hune kana lamani ili no bi so kada no manda me obi so kada kata kota me obi kada so no pabita hana nya zanaga basi bomia jadi so tasawilu yo ekawe alai na basi tapi ada biar manipu-nipu mana na hanabu so manu fadu tu ya ada kecurigaan satu sama lain curiga ya saling mencurigai satu sama lain sehingga terjadi ketidaknyamanan antara si Faber dan nama ini saling menuduh lain ayah ira so tag ke da nono puri fada ana ba mo bisu ya ba basi hulo bung dal hadu itu dia ada dan lawal fofo sama lalafi sama lalali kiasan lah o feta la rongo ira satua si Faber dan nama lamani hanya ia je buat asiliawa zo lau fa asiliawa zana guguri fu ate zo fa udu ya ita tapi la tarug na i bagino chama moderam dawal la rupo ini la tarug ke basi bo meno ala wa po ni matu bezi feli tu ala wa ni tau guri mora ata mora ya ba hu ki ho buzi dar mama nau ka badal la fai bersulu me funa bal la tuni ni tapi ba garabi sigi buah tingani hasarabi dah tu tageman fana mora ata morotoba so sungai tambalau morotoba rebi dano luma al mutu la mutabala bala du la fai la naga segi buah fagai niru dete hulu naga ade kepiting bisa la mane tenga i amuata ni hada aba amuata garabi amuata naga dana zo lau da lau na sementa la mane beto bali fau sada te apu baga na baga da mo na hia ita o rudu ita da tatema tafazabili we be bolu ya ni ati katua dan o dan tafazabili ita we ba mita aruk si terong ya igoko ba si terong garapo duria kena kota ada lamane wau ba hasar tu batal ba fatwa ilhadi fabali te yau ba hili da palu atau hili dora talong udaku nola falua bapu nio bulu ira sida telu motua batau tuada laso berpanua madu telu panua tuada babu laraga madu harefa batuada lehe telu madu zibua nola falua udaku bapu nio bulu hadia udaku dal tenga la bubua udaku sino alua bada la dalini danoi ha la mane bang ma tahu pa ubau ta foi gotre kata ta alesi de kepebu baba malua hadal hate kepebu na mifunaf ufanga pa balua hata dua ke labosi balangau lina sadala ba ta bagi kalau taboto kalau si dua pa silo hata we dua ba telu alisi tahu dan ni hinu ngena ada ni law ba golo la prapi si mana ya cerita di Faber dan mage mado jega ya mado jega mado dawele madu ziliu madu mitefa iratua mazega fo mahele lenasa tobali bado si tobali baluku ira melutang hamega dannya tobari ira sah tobali madu jega ira ba perjalanan tua masa siga are labe gelarnia ba perjalanan beremini hasa belut batua asa kali taukania bano hule muhopo lawa ai siga na dau ya tapi tengah gelar labalu guna sa berwa apa dia ule tuinya gasa-gasa babu fan misi ba hana apa ina dau ya raugat rezeka atu lawa siga na dau ya
Lau Izai meno awai modrak kira ba hili dora ba trefi saranga hene ngau tu telunga fularua la sawa hili kafia so pubu hili bata balabe hili kafia ya wadi da pan wadai ratu adasin da ruate mege ga aki ya pulu kafia samuhua mifuna bulu kafia dana labe baba ni kasami mifuna fa teluawa lehadi abe afias bulu kafia jadi pengharum minyak jadi labe dei da lawa hili kafia lalau mo lau genosera badau lalau mo halu la bukai nagobi la bukai laza bersolaza tanetu fele dua faki kemudian saranga hene ngau tu alfa bula alfa no abai kera no muhadag ada dania lamane ba falua woi la fevasi ini ada dania la kau ni je faber dan mi je fangaba to bali sanu hezia sega nadau ya mekino ari masega zebu mekino ari batu bali gai tapalina nakinya tapalina re wakilnya na yada hanya denya demege hele zebu jadi meno la bali to la datarua zila uma gobe so batu megalit ya da posisinya bazinya gereja BNKP sila uma denya la foto gobe sila uma bazinya gereja BNKP Orudua Teti Siafia Oti Ahmad itu posisinya dan kami sedang merencanakan ini untuk bagaimana pelestarian dan pemugaran batu gobe itu termasuk batu megali lah. Jadi kami sebut aja gobe ya, gobe 2 Uruge Matosega. Nah, sesampai di situ setelah disepakati semua tokoh adat dari si Faber dan Besi Fangawapa lauba tabe baluku sega anak dari sega anak yang mikino atau sega zebu mikino raya labe denia balugu sega anak balugu zega anak lau bawa nuraya zega anak balugu zega anak ada siahi balugu hele seremi zega balugu hele seremi zega jadi ga kita sia sanuhe tapalina dia artinya ketua yang menan mereka ni balu wakil dia la basi darano mege sidarwa itu davel ira davel mege la sawa ge pu hili lu tutuna tak balik kan zega kan konsisten kita kan menceritakan penyebaran zega izai ofeta badalno meno tobali balugu zega anak dan balugu heli seremi zega moono zia dalima kali telu zega siata nga utenia ia daya ibah kagabai nga ubunia mahudia misto dania duhine rizogu so bopua duhine rizogu so duhine riba abalugu so ge duhine ri ni fataru ni habaladra jadi sangat tersohor itu di antara marga-marga zegam duhine rizogu pasti sudah terkenal itu. Nah berikut nomor 2 lawele luo ya ia zitoroi bahaba dan panua baditi siafia hana waya zitoroi ba diti siafia nomor 2 pada zia menasa bermea ia ziofuna fauli mangowalu fauli na kami balik ni batul dalam ziofuna mangowalu to ofuna to bali satua hadia per ba ofuna mangowalu ya gaania saame gi atri karena henia turwa atabatua leo masih mengwalu nasa iturturi dan dunia yai muifa imali ya badal muifa imali mi fana bad muhopo nah izai lela ila la banyana ino mati nai dari kabar dari HP si mania da nomor fana da zia mengwalu nomor 2 la belendua ai fadal akhirnya nomor 3 arapa luo nga utenia yoterai daerah doi bogali sebagian bogali hili dunia hili maziaya ofeta gahil termasuk Edward Zega bupatinya Sutara mantan bupati ya. Kemudian bayani ada mikir wabah nomor 2 lagu lulus terbapanua nga utenia dra bupati sani Zega meno. Nga teba nomor 2 tuh.
nomor telu, nomor eva ba usebua nggak utenia tak ene ya iya lele bua banua siboho ba naza leu sebua Madu jega mana rada. madu jika mana tak ene ya bisa si yaki i dan lu tua ke mata bermukim ira kita ene rangga utenia secara apa adat itu di ono nama lesobu sana yusobu hiliweto singamua dan seterusnya atau no menyebar dalima nono bazia nono duada zega ana ono duada helisermi zega siaki darua tuada lepu duha batuada halufafefu banga utera tubuh ni fotoi fofo ada dari dua pause terkenal dari dua ada fofo ada izai nggak utera si darwada agak muzawili mai fu oya iyo tarai moroto basinganas ya gabu buse desa gabu buse lele ana lele moyo miawa izai termasuk ai wilayah buse balik ai fadel masuk bahili geu mazingo lumale ba upu baledana ufeta sito bazari-zari ahateba gabai yawas gabai nah itulah penyebaran huge madozega nah itu regulidana saya Ya. if saya Bahkan soji soba Rusia. so Bukan nama dayan balik. iya soba luar negeri Luar negeri. ai fata so salah satu ngori bangasi ke mabaziaki idan lu mekino ba onu namule sobu soji dali masih fatalifuse so darua bazi dali madana no fagabalo ira dizai la taru zilau magobera bazinga pogoto onu namule da idan bogoto abena hili so hili kusali la ftemi fana hili kusali ari berbada saya kusali wana adu jadi ba dataran tinggi daun padahal nolah hau ke so batu tinggali batu so gobera batu so duriara yuru jedana jadi sama-sama kai lu cerita ke satu topik daun bahwa Abu Aira nolah halu bahasa rada de kerata livse rasidate lu ba onu namel fo mo bahasa nabi ko Abu ada ke mafasao miraya bu ufeta ira bagada yawa kera talifsera maduzibu la mane bata edu menola tema ira badal te lo gawong lau bawara maliko koi ta falu lu mana iza wei talifse me talifse ma ami atin ba mi atu si samu iya ni da gatua da aisa la fadigi digi mana moroyawa ira madumi trefa moroi balede wa ya la fadigi digi ira goi beres mane mi fana balede la bukai ba khara dai la bukai gatua ba khara dai mi aga da sisa ada dana labetei adi da depan wada ono namele dua larumai la hale di nono namele sobu mo rosa tei nono namele sobu ke magai mahale mo roba ono namele laraka indungnya ono namele laraka da indungnya ono namele jadi mefena itaru panua dua da kegu sanu he dua da kegu jadi telu kali mangobasa iya na la foto ya misiu ba boprake hilidoraa la mane bangwa bosi siwalu fahesi jadi mau ke bosi sisio balik merugi dua dan bosi siwalu bosi siwalu ada apa bosi siwalu amomo bosi siwalu dan bosi siwalu fahesi jadi udah senior ya jadi dua nak kegu dari itu tunu kegu tentang sejarah ini dan so buku kan so zuranga buku tabu luar biasa so buku tabu irugia dana lengkap danu luar biasa sekali Pak. Jadi hula wasi mana penyebaran sekilas penyebaran madruzika umane bapa data alui ditutu negu ada leu klaim bahwa ba ya iya sike 100% tidak tapi dari rongo bani ilamu ni rongogu bani ilagu dengan bukti-bukti otentik dan leu mana bangma ya iya si baik nah soji fabe moro bani tutu negu tenga osalau tenga olaleu benar Jizai bagi netenia dadia ta oro duga bagi rangira fefu tambo setuju itu fefu buku nggak itu fefu tulisan yang berkaitan dengan penyebaran nggak itu madosega akan kita rampungkan dan kita seminarkan lah atau tafagelesi pangerangira hezo dan ini huhu gezato zi masuk akal da ni huhu gezato bak dan eta
Huga iya. Setuju Pak. Ah, lu cuman tahu. Sao ke le. Sawagele.